jadi penyiar kan ya. Blok-blok gitu. Waduh, pas setengah itu. Tenan. Ora kobrok ya. Siapane iki bolo nanti malam ready kabeh. Satu sana. Ya, dari sopo. Mak yang ini. Ya begitu tok ning dhuwur ya. Nek nek bali ndase Bang ya. Pluk ngono paling. Dewi ndelok di sate to. Dewi lo. Kita iki opo iki? Heeh, tak lepno. Heeh, tak lepno. Ngono iki. Buka tuh. Ih, telek. Pangan. Yo wega kan mangan telek. Kae wis bar ketelekan. Mas, jangan esuk lho yo. Wis kate esuk. Bagian ulon itu, Kul. Ulon iki. Tawani nak ngono. Iki sekarang kosong. Campur godhong. Dapat batuk. Lah, Matang nih, bayang buka nih. bosok lho. Kayak nek matang sih matang ora ngeper. Nek buka ora nek buka masalahnya. Apa drut? Mbah Mas. Iki apa iki? Jus. Anak jeruk miring. Jus. Iki apa iki? Jus. Jus. Domong jus. Sesat. Iki apa iki? Iki. Aek. Apa iki? Apa iki? Aek. Ya. Oi. Iki apa iki? Iki apa iki? Iki dah dulu, Cuk. Kena dulu. Kopi sirsat malah. Lho buat cedut ini lah, sama putan. Apa to? Ada apa to iki lho, Pak? Mau apa? Lemas mat. Ada sing apa? Melek. Ini siapa ini? Mas mat. Mas Mat. Halo Mas Mat. Emang barengmu apa ini? Asal gocek bener kok. Oh, wes. Facebook apa? Ibu lah apa iki? Piro? Ketan karo anu. Komeng. Rute ya? Rute ya? Rute. Persiapan ini lancar. Pakakmu barang loro menurutku ayo. Iki sing stok. Persiapane. Berapa tuh rute? Rute kira kamu. Belum. Ini guys. Keseruan ini guys. Mas setengah hari memang. Hah? Setengah hari ya? Nggih, Mas Mat. Sing ada itu njaluk setengah hari kok. Iya tuh. Ayam. Kilo blek kilo. Tuh utuh kebetulan iki tuh. Wes iki wis ketok iki. Ayam iki. Ayam terus sayur iki. Kates. Kates. Katanya itu itu dia tuh sitok. Kates. Lengkap. Itu ayamnya, jagung. Jagung wis enak wisan ya. Lengkap. Sudah ready semua. Tinggal menunggu waktunya. Ready. Ini iki guys di desa. Nyuci kamu lho, Oh, nyuci. ning Jombang paling gitu. Enggak kan diri ya? Coba. Jombang. Panas. Panas Mas Mat. Iya, panas. Ogone mendung ya. Mendung. Awane mendung, sahdu tapi. Awane satu. Setelnya ada kan?
Wis Sayang, sayang. Panas ini. cek bubu. Heeh. Andai, andai. Suasanane Andai. rasa haru. Wis muga-muga paringi selamat kabeh. Amin. Wis tahun ke depannya lebih Lebih mudah mudah lagi rezekine, lancar, sehat, walafiat. Salami. Ready mulai. para pemuda. Gabung lho. Setengah hari mulai ya San. Warung mannya. Setengah hari ya. Bagian tetet. Monggo.